I pozdrav svima, Petar Games ovdje, ili Games Petar, i evo nas ponovo na kanalu Petar Games. I evo, igramo GTA 5. I evo nas sa Franklinom, kog smo malo obukli. I ajde da uradimo još jednu misiju. Samo da... Nešto mi baguje. Aha, tu smo već, tako da... Samo treba da ga okrenem. Nešto mi baguje, kliknem. Ali ne znam. Da li je to zbog snimanja ili... A nije, dobro je. Eto. I ajde uradimo jednu misiju. Šta je ovo? I evo nas. Ono, kliknem pa tek onda se nešto desi, sad ne znam šta je da... Ajme, možemo da igramo. Sad si gotovo. Ajde, moraš žurim, evo sad se mislim. Polako. Put! Šta, brate? Poslije ja kad nekog zgađa meni juri policija, a oni kad mene zgađa onda nikom ništa. Sad ćemo da odradimo jednu misiju. Ajde vidimo šta se radi ovdje. Inače, istekao mi mirili section, pa evo snimam sa Frapsom, pa izvinite ako je malo drugačiji zvuk i slika. Evo igram. Wait a minute. Oh, girl. Whew, hey, how much further? We ain't even gone 5 yards yet. I know, I'm just asking. This is spirit walking. Inače, ovo je treći put kako danas snimam, zato što sam snimao sa Bandicamom, ali ono, nije telo da se obradi video, tako da, eto, moramo ovako. Damn! F, is that your auntie? Yeah, thank God I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to... Hey, don't be talking shit about your auntie, man. She got it. I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come with. We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk and talk at the same time, my Možemo da How the krećemo. fuck we can't drive? Around the block with Chop? You need to walk with your fat ass. Inače, pogledajte moj raniji video, 30 minuta traje, snimao sam ga tako da... Baš sam se potrudio za njega. Hey, let's go. For sure, but what you got a... Kidnapping, fool. That clown D. That OG fool from Ball. Dog, I told you, no Šta more je? banging retro vengeance bullshit. I'm trying to make some fucking paper. You gonna make some paper, bro. And ain't nobody out here gangbanging. It just look like... Ako vam se svidi video, naravno bacite like, ako vam se ne svidi napišite u komentar zbog čega vam se ne sviđa, ali sumnjam u to da vam se ne svidi video. About your auntie Loco, that's my bitch. I'm just fucking with you, I'm just fucking with you. You driving. Šta je ovo? Evo, gledao. Šta on sam ide, šta? Get in the van, Chop. Nešto mi, jako mi koči, ja kliknem i onda tek on nešto uradi, tako da... Go up Vinewood Boulevard. Ajmo. Hey, I like your dog, homie. Me and Chop got a lot in common. Yo annoying ass. Inače, primio sam se na GTA, znači, ono, na GTA 5. Both of y'all asses, homie. Look what I set up. Hey, why we doing this, dog? Man, cuz we... A da, opa, čekaj. Supplementing our income. More like supplementing the drama in our lives. Is that fool Simeon looking out for us, or is he looking out for himself? Inače, sad je petak, pa zna se šta se petkom radi. Ass fools like U us stvari, out here. ne znam kad ću ja ovaj video objaviti, ali danas je petak. Mislim, danas snimam. Motivated, results-driven Aj malo motherfucker. iz ovog. Entrepreneurial mindset. Oh, yeah. E da, kad nemate oružje, ovako možete da pucate ljude. Yeah, smart, big. Da se dobro. Always go wrong, don't Inače, ja juče uzmem... Ne, lakše mi je ovako. I uzmem i pokažem ja to.
for years. što je sad pokazivao, i stanem ja ovako i pokazujem ljudima i samo vidiš, čovjek mi prilazi, otvara vrata, a nije Balas, niti nijedna mafija, i prilazi on ovako, otvara vrata, mene, otvori moje vrata i izbacuje me, krene da me izbacuje, znači ono. Mislim, to stvarno ljude vređa, ali ne znam što bi to. Evo to. Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan, dobar dan. Si javimo ljudima, šta hoćete? Ste gledali ono kao Mr. Bean, pa kad mu jedan pokaže ovo, onda on svim uzme i ovako pokazuje. Dobar dan, dobar dan, dobar dan. E, sad, polako, dosta je bilo zajebancije, misija mora da se odradi. Ajmo šta kaže misija. Da, jako mi se sviđa u GTA što su ostavili te mafije, Balase, Vagose i te stvari. Jako mi se sviđa, tako da... A, to je taj Balas na motoru. I ain't sharing no ass to CGF. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, Fuck bitch. you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you mark-ass gangsters insignia mad? A svaka druga mi reč, fuck, ili tako nešto. Oh, shit. Fuck you, nigga, I'm out. Fuck you, nigga, fuck. Ajmo, trčimo. Ajmo, ti to možeš. You see what he driving? Man, we in a van, motherfucker. We fucked. On gangster, we got this. Man, sorry about that. Izvini, da ne radi misiju, stvarno bi stao, izvinio bi se, ali ono. I'm all over that. And she probably the same. Like I Dobre, said, they fly. prošli Drop smo. your mind on this shit right here for a minute. You worse than Chop. E pa hvala. Ne znam šta da ti kažeš. Ali dobro, sad će njega da zakuca autobus, tako da... Foot down, motherfucker. It's heavy enough already. Shut the fuck up. I know what I'm doing. Motherfucker jumping left. Don't overshoot that shit. Inače na ovom kanalu snimat ću sve žive igrice. Naravno koje budu u mojoj mogućnosti da snimam, ali ono... Trudit ću se da što više igrica, ne samo Minecraft kao što je bio slučaj na Petar Games profilu. A dobro, sad će onda padne, evo, tu pada, kod te raskrstice. Šta ste rekao? Pošto sam ja, ovo je treći put kako radim ovu misiju danas, ali neću da odustanem od ove misije jer mi se jako sviđa i mislim da će se i vama svidjeti. Ajmo. Ajmo. Da imamo šta kaže sad. Ajmo, mora se žuri. Da pustimo Chopa. Ajmo. Ajde Chop. Ajde Chop. Ajmo. Da, kada malo više otkrijem ono mapu kroz misije i kada budem dobio kada budem dobio Michaela i Trevora, tada ću snimati zezanje po gradu da je bilo zanimljivo. Sa svima pomalo. Evo, dobro je. Pre nisam mogu iz prve da preskočim. Da vidimo sad šta kaže. Ajde. Sad ćemo da postanemo kuće.
Da vidimo kako je Chopu. Ajde. To, ajmo. Sniff him out, Chop Chop. Leave me. Ajmo. De, ja mislim ovdje po sredini, ne znam tačno. A inače ja samo držim V i to je to. Ajde se vratimo u Franklina. To ajde. We in this together, Chop. Let's go. Istekao mi onaj trial, ona probna verzija za Mirili Section. Ja stvarno ne znam kako, ali ajde. Man, ain't shit. Nema tu ništa. Where is he, boy? Come on, where is he? Hoćemo li, brate? Stop running, dog. Dobro, nema ni ovdje ništa. Where you at? Sada ponovno radi. Čekaj, sad trebamo, eto. Hey, Chop. That smell like a baller. Ajmo. Come on, smell that stinky motherfucker. Ajde, nađi ga, mislim ono... Čekaj, gledajte sad ovo. Eto, gledajte sad ovo. Posmatrajte sad. No, Gledajte sad ovo. that ain't what we after. Ejte, šta vi, Chop? Gle... Šta je ovom Franklinu, ja stvarno ne znam. Ne možemo ni Chopa da vidimo šta radi. Man, you'll fuck anything. Au. A ne, nemoj to, brate. Damn, homie. Ajmo. Come on, Chop. Get off there, man. We got A, neće ni vlasnika da sluša kad je some serious threats. našao Not the ovo, time, šta god. Chop. We gotta go. Ajmo. Kaki Chop šmeker, brate. Motherfucker. You need boot camp or some shit. Go, boy. Where the OG at? Aj sad da ga nađi. You a mean motherfucker, man. Šta ti je, brate, ja ne verujem. Gle, There you go. neka, ajde, valjda da će prestane da baka. Ne znam, ja kliknem V i on krene se okreće ili tako nešto, ne znam. You in here? Evo ga, to je. You scared of dogs, nigga? Oh, shit. Screw that dog, man. Don't hump him. Bite his ass, Chop. Čekaj da postane mi Chop. Evo ga. Ah, shit. Ajde ti vidi sad. Oh, come. I'm snacked. Fuck you, son of a bitch. That bitch just fucking bit me, man. Shut the fuck up. Hey, man, get over here. Oh, shit, Aj sad u kombi, kesa na glavu pa im. man. Just make Aha. my own thing. What the fuck, man? Pa znam ovu misiju, radio sam je 3 puta danas, znači to je sigurno. Yeah, that's you, nigga. Fucking idiot. Shit, I said I had no beef, man. Shut. Hey, man, what the fuck? Get this fucking dog away from me. Come on. Fuck. Hey, if you don't train Chop, he gonna be a lost cause like you, dog. Ajde vidi. We gonna stand Go. still in my spot. A dobro, da završimo ovu misiju, pa da popravim ovaj GTA. Da ono, kad kliknem V, da ne trči ovako. Ono, ja kliknem jednom V, dotaknem ga i on krene se okreći da radi šta on hoće. Znači ne znam, ako zna neko rješenje nek kaže, ali čisto sumnjam. To je možda zbog snimanja ili ne znam zbog čega. You ain't gonna pick up shit. Fans gonna be on you before you can even move, nigga. Be quiet. I gotta make a call. To. Taj rad. Ajde beži. Vidjao Chop reži na njega. Calling them on a cell phone, you dumb motherfucker. Ne mogu, a ne mogu da budem ovaj Chop sad. We won't vote it down, Bilo bi fora, mrzim je da vozi. motherfucker. What the fuck you done done? You just gave them our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Da, brate, najbolje ovako. Get Man. the fuck out of here. Eto, Give me that damn phone. sad ja mislim ubagao telefon. Oh,
I'll be seeing Ne telefon, nego ovaj... The reason you been seeing shit Evo. you went easy on your ass. Remember that, dog? dumb bitches. Man, I told you to book, motherfucker. Homie, you tripping. Listen, Ja mislim da je misija ubagovala, da sam ja trebao da odem do njegove kuće. Man, what the fuck is wrong with you, nigga? I was getting us Ne pissed. znam. What the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone. Da sam trebao da odem do njegove kuće, pa tek onda da on izbaci telefon. Nemam pojma, stvarno ne znam. Trying to try Ali ajde da ne bude. Da, sad bi on trebao njegov telefon da izbacuje, ali to je to. At least I say Ja mislim da smo mi misiju završili. Ajde, izađi. legally a pull it apart your shit. To je to. Ali stvarno, baguje sad nešto i misija i igrica, ne znam, ali ono. Nadam se da vam se svideo video. Gangster, you know how I do. Sada ću imati instaliran neku aplikaciju na telefon da mogu da treniram kuće i te stvari. Ono. Eto. Ja mislim da smo završili. To je to. Misija je završena. Zahvaljujem se na gledanju. Do sljedećeg viđenja. Vidimo se, ljudi.